Halo, welcome back to Sahila Aesa Putri. Kita cari mainan nih. Ada apa ya di pohon-pohon ini? Ada ondel-ondel teman-teman. Lagi berdua aja nih mereka nih. Ondel-ondel biru sama ondel-ondel baju kuning. Wow, lagi ngapain ya mereka berdua? Kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi nih. Onel-onel baju pink. Sendirian aja nih. Wow. Ada popit dua. Popit wortel. Sama popit lobster teman-teman. Wow, mantap. Kita cari lagi. Ada apa ya? Wow, ada ondel-ondel anaknya teman-teman. Wow, ada dua sama ibunya. Mantap. Wow, kita cari apa lagi ya? Wow, ada pop-it nempel di tembok guys. Pop-it cumi. Wow, bukan pop-it gurita. Wow, ada apa itu? Ada mainan kereta Thomas. Kita buka guys. Kita buka mainannya guys. Oh, warna apa itu teman-teman? Warna hitam. Keren. Widih, mantap. Nomor 5. Wah, mukanya teman-teman, muka Thomas. Udahan dulu ya teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.